Da su Srbi podeljeni pokazao je i ovaj današnji Ravnogorski sabor, gde se okupilo više hiljada sledbenika Draže Mihajlovića. U prvom delu govorio je Vuk Drašković, a u drugom i na drugom mestu, ali na Ravnoj gori, Vojislav Mihajlović, unuk đenerala Draže Mihajlovića. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković je na platovu ispred spomenika generalu Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljubu Draži Mihajloviću poručio da Srbija mora ukloniti sve prepreke na putu ka Evropi. Dragi prijatelji, mi 16 godina izlazimo na ovu planinu. 16 godina je trajala borba, teška borba Srpskog pokreta obnove za Ravnu goru, Ravnogorce, njihova prava, njihovu čast i za skidanje sramote istorijskih neistina sa lica Ravne gore i sa lica Srbije. Sve što smo programom obećali 90. godine, a tiče se Ravne gore, mi smo ispunili i to pod neravnopravnim okolnostima, usamljeni i često napadani od svih. Eno crkve, eno Ravnogorskog doma, evo ovog imanja koje je imanje Srpskog pokreta obnove. Evo puta do Ravne gore, evo struja do Ravne gore. U Skupštini Srbije prihvaćen je zakonski predlog i pretočeni zakon Srpskog pokreta obnove o proglašavanju Ravnogoraca za branioce otadžbine. Taj zakon je usvojen. Ravnogorske penzije, Ravnogorske spomenice. Ovoliko bi je bilo srca kad su mi danas desetine ljudi pokazali rešenja, ali sam i žalostan što su mi mnogi ljudi pokazivali dokumenta da imaju pravo na ravnogorske penzije, ali birokrate, ne, nisu to birokrate, u opštinama neće da im izdaju rešenja o penzijama. To su ti koji ne mogu da prihvate da se ovo desi, koji ne mogu da prihvate istinu, koji ne mogu da prihvate pomirenje u Srbiji, jer su uvek 50 godina vladali na laži i na podelama u našem narodu. Kopredsjednik Srpskog demokratskog pokreta obnove, stranke koja je prošle godine formirana od uglavnom bivših članova SPO-a, Vojislav Mihajlović, na saboru pored crkve Svetog Đorđa rekao je da su Draža Mihajlović i njegov Ravnogorski pokret zalagali se za sve ono na čemu se zasniva i Evropska unija i transatlantske integracije kojima Srbija teži. Mihajlović je zatražio od nadležnih da što hitnije otkriju mesto na kome je sahranjen njegov deda, zašto se založio i Drašković u izjavi novinarima. Može se bez ikakvih ograda reći da je taj pokret imao multietnički karakter. Naveću samo da je Slovenac Jože Pevec bio šef centra veze vrhovne komande, a da je u Sloveniji bio jedan veoma jak ogranak Ravnogorskog pokreta koji je funkcionisao. Oponenti Mihajlovićevog dela također bi morali znati da je Mustafa Bulalić, član Centralnog nacionalnog komiteta, rekao da muslimani nisu imali boljeg i sigurnijeg zaštitnika od Čiča Draže. Posebnu zahvalnost generalu Mihajloviću uputili su 1944. godine predstavnici jevrejskih udruženja.
iz Jugoslavije, Mađarske, Češke i Rumunije. Zbog njegovog suprotstavljanja holokaustu i pogromu nad Jevrejima koje je sprovodila nacistička Nemačka. Srpski demokratski pokret obnove sa ovog mesta zahteva od svih državnih organa, pre svega od Narodne skupštine i vlade Republike Srbije, da se maksimalno angažuju na otkrivanju mesta gde je mučenički skončao moj deda, general Dragoljub Draža Mihajlović. Nećemo više da nagađamo da li je on likvidiran na Adi Ciganliji blizu Belog dvora ili na nekom drugom mestu, jer su državne institucije koje po prirodi stvari posjeduju dokumente o tom činu obavezne da do 17. jula ove godine, kad će se navršiti 60 godina od Mihajlovićevog ubistva, učine dostupnim sve podatke koje u tom besprimernom događaju drže u svojim mračnim arhivama. Poslanici Srpskog demokratskog pokreta obnove podneće Skupštini Srbije predlog rezolucije koja bi doprinela da se ta nepravda dostojanstveno ispravi, a za tu inicijativu već smo obezbedili podršku Srpske pravoslavne crkve i najeminentnijih ličnosti srpske kulturne i političke scene. Dragi prijatelji, prošle godine na ovom mestu osnovali smo Srpski demokratski pokret obnove i u njega pozvali sve one koji su odani izvornoj ravnogorskoj ideji generala Mihajlovića i nacionalno-demokratskim načelima na kojima se temelje savremene postoječne države. Uputili smo tada poziv svim srpskim patriotama da se priključe našoj stranci kako bismo sa strankama srodne političke orijentacije uspravili Srbiju i uveli u porodicu evropskih naroda. Taj apel je urodio plodom i posle godinu dana mogu da vam kažem da je Srpski demokratski pokret obnove svakim danom sve veća i sve organizovanija stranka. Uspeli smo da probijamo ne samo medijsku blokadu, nego i sve druge blokade i o nama se danas sve više govori kao o reprezentativnoj stranci Narodnjačkog bloka. Na Ravnogorskom saboru, koji je protekao bez incidenata, okupilo se više od 15.000 ljudi koji su na Ravnu goru, planinu udaljenu oko 20 km od Mionice, došli iz svih krajeva Srbije i Crne Gore, kao i iz Republike Srpske. Srpski pokret obnove je 16. put organizovao Ravnogorski sabor posvećen 13. maju 1941. godine, kada je general Mihajlović sa saborcima sa Ravne gore počeo antifašističku borbu protiv okupatora, dok je SDPO to učinio drugi put. Nema lepše zemlje od Srbije. Lekle dole, a se Bogu mole. Lekle dole, a se Bogu mole. Korak ide, Političari sigurno treba da se pitaju zašto je sve veći broj mladih ljudi na Ravnoj gori. Ideologija nije presud, to je očigledno. Ja sam Uroš Šušterić, Slovenac, član sam Ravnogorskog pokreta i često dolazim u Srbiju u posjeti mojim ratnim saborcima, a naravno i na Ravnu goru.